Sanibona nonke bazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Siyabonga bazalwane thola lethuba uNkulunkulu asihlelela lona. Sigcina sobuthana sibenza wonke. Sidududane sakhane. Sikhona lokufika ezulwini inkosi ibusise. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Nejoni. Bangibastola lapha bazalwane. Bathi kulimo tinhlobo. Inkosi ibusise. Amen. Manje bathinta sihloko lesikhule kunato tonke. Silimo. Noma test. Noma try. Awungazibela amagama asingawathi. Hallelujah. Amen. Sihloko lesidule kunato. Kodwa longakwenta ungatheswa. Hallelujah. Nemntwana ngeke umane nje asuka samdzala angakhunziswa. Nasekholweni ngembane nje wena into ethanda ungazange wathi. Ngeke usukele phansi uyofunza iBhayibheli ufunze bese uyakhuluma ke. Hallelujah. Fana kube khona lokufunza eBhayibhelini libhala ukuthi uNkulunkulu ofanele ufundzise umuntu. Hallelujah. Wangafundziswa uNkulunkulu kebasi. Hallelujah. Tala lo nje ukuthi konke abantu bafanele bafundiswe ubani? uNkulunkulu. Hallelujah. Yes. So amnika lesihloko ukuthi hey, dini ngotanhlobo. Yabona ngiyadweba lapha ngoba ngitshela nyana ukuthi asangidwebe lento. Ngithi shiphi. Inkosi ngosisi. Mina ke nje ngasihloko lesithi dini. Wafunza Jacob, mbalo utafunza gijima, utafanya ngishahlo. Hallelujah. Yena sililo. Hallelujah. Amen. Ngoba bazalwane, iningi lethu sivamisa kunaka amagama athile, kodwa singawathi athile. Kakhulu engunake kubantu, bakhuluma isingisi naso sawuli umusho lesingisi akalathi. Hawu. Kodwa singisi nasifabele nakutshela wena. Nase umushabele. Njawo asayibona nje. Akayathi tithes some failings. Ngokungathi kwa. Asitalela. Awufunda Jacob 1:12 na-11. Funda nje lawo mavesi. Hallelujah. Ngathi kuthina singene. Kwanza bengifuna ukukhulumisa. Hallelujah. Lethi nje kujwayelekile. Lento akhala ngayo. Hallelujah. Amen. Funda ke. Cala ngalesto. Awuphenze? Kuvivinywa. Nokwenza njani? Webase tulele lesifunda so. So umuntu uzimbalo ovivinyako. Ngubani ovivinyako? Angihloko leso nje. Hallelujah. Umuntu usingubani lovivinyako, uvivinya bani, angubani, ayakubani. Hallelujah. Wayithatha lapho sowukaphansi ngoba noma thesako awumathi ngubani. Icala lapho nendokufeyila. Hallelujah. Ufayiliswa kungathi usibanjani wendela indlu uyaphuma nayo. Ingubani yona lethesako. Kuba ubusisiwe umuntu ubuse Wanjani? Wanjani? Kuba ubusisiwe umuntu lofiselako ekulingweni ngoba nasaphumelele ekuvivinyweni kwakhe uyakwemukeliswa umthele wekuphila lothenjiswe inkosi kulabo abayithatha. Ngoba onke amalanga sithestwa onke
kwemalanga amasonto siwathestile nabanye somthestile nabanye netiphiwo tithinto yabazalwane sidawe esogwini uyamtshela ngiyamtshela intuthu hayi dakuswana imbubu uthalo ngabona emahlweni utawuhudula bonke labantu bayakuphi esogwini qaphelani ingoti le kuhle umuntu lolingwako angaboshwa ukuthi ngilingwa nguNkulunkulu ngoba uNkulunkulu angeke alinge ngalokho uNkulunkulu akalinga kanti ngibani olingako kuba futhi akalingi muntu kepha ngulowo nalowo ulingwa akuwe inkalukotala tikhangaphi letilimo tikhangaphi kahle letilimo ngoba tibuya kimi tibuya kuwe ngiyatizindlela ngiyaticabangela ngitendela konke lekufuna ngiyaticaba yabona ngoba ikhamba khona ikhamba noma laza sathane utakutshela ukuthi ngakhuphuka ngayitulo entabeni hawu uNkulunkulu afuna phakabe izindawo ezinkulu so awufuna kakhulu uyofuna ubekwembani mina ngibekwakwavela esokwenkwaso qhubeka nangabe inkanuko seyithathile itala sono sono nasesiphelele sitala kufa okay ngithanga kitchen Petro 1 6 7 8 9 funda kitchen bazalwane sihloko lesikhulu lesi sihlokokazi mfana nongeke usichaze kahle nje ngoba sankulunkulu funda Petro qala sahluko sokuqala verse 6 funda 6 Ngalokho-ke niyajabula noma kwanyalo nisajatshukiswa tilingo leti tinhlobonhlobo. letinhlobo uyajabula ngokubona yini letinhlobo qhubeka Injongo yetilingo ukuthi kukholwa kwenu kuvivinywe. nayo inhloso yawo kuzovivinywa Kuze kubonakale kungikho. kuze kubonakale khona lokungikho qhubeka Ngisho legolide lebhubhako ihlolisiswa ngemlilo kungiyo bayo. Kanjalo-ke nokukholwa kwenu kuligugu kuneligolide kufanele ukuthi kuvivinywe kungikho babo. uyabona lokugile bana ngibonile uthanda kukhulu number 2 ulofuza iBhayibheli ungabuthi kulomuntu uthi ngihlakaniphile kunalokho bakhohlwa igama linye leshaya bonke labantu ufisa kwakhe Jakobe bani ngathi Jakobe uJakobe uthi tilimo ngito letibanga lenkinga Yini yabona lokufisa kakhulu ufisa lo uyesogwena lokufisa kwakho akasho uNkulunkulu kanjalo akakusheli yamkala haleluya Amen. umkala lo muntu ngoba isuka kuwe ayisuka naNkulunkulu nakusathane yenta njalo namanje solo kunja uthi umehluko solo inkani nje ngifuna umhloni wabe sogwena haleluya Amen. nafisa bazalwana kubulele kakhulu kusibule ngiyacabanga ngo7 lapha kulona angisho ukuthi mfunze ngiyadlula nje uthi lo wabhala le ncwadi uthi letifiso ngathi ngakafisi ngangenayo inkinga kodwa nganela ngafika esikhaleni lala ngifisa khona kula sathana athola ethuba khona akamana ngene noma kanjani kodwa ungena ngoba kusukume mina
ngafisa ebethini ngokufisa kwami sathane ungena phakathi. Hallelujah. Ungafisi lutho akube nakunesona. Hamba necala. Oh. Khawula. Uthina. Katha. Verse 8. Niyamthanda noma ningazange senimbone. Hayi ngini. Uma ungenasifiso, ungenankisa athi ngifisa ukuthi nekuthi nesifiso ngizwa esihogweni unganguthi ngiyaphila. Uyasihogweni ngale sifiso sakho. Ngoba uthi bona uhlakaniphile kunalo lo. Kanti uNkulunkulu uplanile ngathi kube kanje. Onke lamaplani awandawo uNkulunkulu uphambana nawo. Hey. Hallelujah. Amen. Uthi Jesu uNkulunkulu uthini bani? Ngabana ngromo bani ngithatha noma ubani. uKorinte 1 lapha ekhathi uthi uNkulunkulu wakhetha into letinibele. Wakhetha into letiphansi. Wakhetha tonke into letibukela phansi. Hey, badawina labantu bethelelayo. Badashayela uhambe esikhweni. uNkulunkulu wakhetha yini? Into letiphansi. Wakhetha into letinjani? Letinibele. Wakhipha tonke lento letibukela phansi. Hamba nato. Hallelujah. Niyakholwa kuye noma ningakamboni. Futhi nithokoda ngenjabulo lena uqhazeka ngemavi emlomo. Ngoba nemukela kusinziswa kwemphefumulo. Nemukela ini? Nikuthola ngoba uthobekile. Hey, wazasa ngifunze naye le verse. Hey, kwathi ngifunze na verse. Ngisho kahle. Unomeri 12 bani verse 3. Awufunde ngive noma ngisho kahle into ukuthi iBhayibheli. Numeri 12. Ungavale verse ungasaqedeli. Manje ufuna ukuba lokuthi yini bangathi abantu bahluleke. Yini bangathi baphase. Numeri 12 verse 6. Uthi Mose bekakumuntu lothobekile kwendlula wonke umuntu. unjani? Mose bekakumuntu lothobekile. Abanjani? Lothobekile. Athobekile kanjani? Kwendlula wonke. Kwendlula bonke abantu. Inkothi lento. Yabazalwane. Yathi usange ikhulumele. Yabazalwane, inkothi le. Naka lo Mose. Wayethobe kunako konke kodwa ngenanga Kenani. Hallelujah. Amen. Kodwa inhlahla yakhe yinye. Lafika wena ngayo. Wayetiswa ngulabantu. Hayi yena. uNkulunkulu uyayinaka inhliziyo yomuntu. Uyinakisisa mbamba. Kodwa ungakuthi noma Mose asonile sangayo Kenani. Kodwa wathi ngomamukela uNkulunkulu wetiswa abantu. Hey, labaholi lebadlakathisa. Hey. Tindimo tinhlobo. Wafunda lapha ukuqala. Khona lapha. Sahluko 4 verse 12. Ngiyajula nje lamavesi angaqondi kuona. Petro weqala chapter 4 verse 12. Yes. Sihloko sithi kuhlupheka kwemKristu. Kuhlo. Anfuthi laba nabazalwane kuhlupheka. Natoya. Hallelujah. Amen. Awuphinde sihloko. Kuhlupheka kwemKristu. Kuhlupheka kwani? Praise. Anfuni ankhanu. Nyankana. Hambana sokubona sina lutho sonke. uNkulunkulu wathi. Hallelujah. Kathela. Bathandekako. Ningamanga
mangaliswa kulokuvivinywa lokubuhlungu kakhulu. Mangaliswa nguletilimo letitinhlobo. Hallelujah. Kuba Lokubuhlungu kakhulu lokunikhandikako. yanikhonda bakhona Lokuni lozufaka empilweni ufaka i-test ophuma bathi umzimba umvilala ngofaka uyasuka uyasuka usabi kufanele edlule lapho etinhlupheni etinkingeni etigale suka madoda bafaka lesikolo usuka khona mnasathi mane akuqathele kubeshe ngathi nehlelwa yinto lengakavami. Kodwa thokotani ngobe ninesabelo ekuhluphekweni etinhluphekweni kaKristu. Kuze kuthi nithokode kakhulu nakwembulwa bukhosi bakhe. yadeselelo yabani nasengugqini. Hallelujah. Kodwa bengayiphasi i-test. Hallelujah. Wathi mthunzi ngineminyaka more than 80 something ngokudala. Hallelujah. Amen. Kodwa i-test namthi ngiyazisathisa ngiyabhadisisa ngikhange sino ikhona la ngifeyila khona. Ngeke ngene ezulwini 1 2 3. Hallelujah. Lento ingoti. Bazalwane fuzisani bazalwane. Hallelujah. Amen. I-test yini? Deuteronomy 25. 2, 3, 4. Nada que não vai acontecer. Deuteronomy. Nangabe lona licala kufanele ashaywe. Umehluleli uyakumlalisa phansi ashaywe embi kwakhe leyo leyo mivimba leyifanele. Kodwa akukafanele amnike imivimba leketulu kwemashumi lamane. Nangabe ushayo imivimba leketulu kwaleyo loyo mnakeni uyawube sewuhlazekile kimi. Okay, good. Funda Korintos 2, 11 verse 24. Bese ngiyakhuluma. Korintos 2, khuluma. Corinthians 11 verse 24. Waze kwaba ngemahlandla lasihlanu emaJuda angibambabula imivimba lengemashumi lamathathu nemfica leyimiswe ngumthetho wawo. Ngabanjabulwa ngemzaca emahlandla lamathathu ngagcotshwa ngematshe kanye. Enkosi nkosisi. Ngoba kanye ke bazalwane lesifeyila kuko. Lo 70 40 lo 40 kufanele umphase. Hallelujah. Amen. Ngokomthetho. Ngokomthetho. Thobela. Angithini uNkulunkulu athi correct. Angasho nabani. Okay. Hallelujah. Amen. Lengunothisile la empilweni yami. Hallelujah. Amen. Uma phasa into ufika khulume nawe uNkulunkulu athi it's correct. Asho iphuzu linye hayi emaphuzu. Hallelujah. Amen. Akutshele linye iphuzu lithini kwazi. Hallelujah. Uma usuphinde ufika kule linye usupheka athi correct.
awubheka umdala ngana kodwa ngiyakhona ukubheketela ngoba ngikhathe 40 uSipawula mina 39 uma uthi uhlala incwadi ufuna kwathi why Pawula bithi 39 kusizathu ukuthi lezivesi lapha lafunze khona lithi uma wedlula lo 40 uya 41 so uyamhlazisa haleluya kungabe Pawula uyakhwesha kulomthetho wewani wasemthethweni ubuyisa emuva uthi 39 manje ke noma ngeliphutha imane ngithalakale ukuthi ngikahle Ithulile lelo testi ayisimfana ukugijima abantwana babuyela ebholeni kujalo noma manje haleluya Amen. akungukuthi ningaka ama-testi yenawo ni nabo khuluma ndodokwethu ninginama-testi mangaka uSipawula nga-39 abawabala lawa mangaka balakhe ama-test uphinde usonisa uyasonisa hamba hayi athi ne-test akathi nokuthi unamba bani akathi nokuthi bade soka haleluya Amen. haleluya le test le bazalwane yenziwa ngalivesi Genesis 2 verse 16 17 nguye ke lo wenza le test haleluya Amen. mina lodwa futhi verse wekala lo verse yasogwena angibuthi ngiyakutshela awuyi Genesis 2 verse 7. Sihloko sithi insimu yase-Edeni. Lobambi Genesis 2 verse 16 17 14 Uyabantu sebenza njalo nesikhathi haleluya kube ngiyakhuluma ngihlalalele uNkulunkulu ukuthi bayeva yini manje isikhathi ngala sifaka ibhuthi uyayeva ukuthi ne test yatshela kwami kune test yesikhathi kune test yaNkulunkulu 2 points lenawo ngomla Angeke ngoba ngithuma umthetho haleluya kube kwenza uNkulunkulu simakade wamyala umuntu wathi kuye wamuyala baba Why Johnny? Why are you uNkulunkulu simakade wamyala umuntu wathi kuye ungadla ngekuthanza kwakho tonke tithelo letilapha ensimini kodwa ungasidli isithelo sesihlahla sekwati lokulungile nalokungakalungi ngoba mhlazana usidla uyakufa nekufa alishintsheki aliguquleki awufundi iBhayibheli libhekaphi ulenta njani lithi angifuni haleluya ungakwenzi lokho Mfana uvuma abakhuluma ngizothi Nkosi yami akathi lento uyakhulumela njengoba kumnandi ukhuluma yadlala verse lithi ungakwenzi lokho haleluya Amen. haleluya Amen. basamkhulu lithi le verse ungakwenzi lokho ngishintula isikhathi nami ngifuna ukukhuluma vele lesine umthetho yacela kwakho ukuthi akuphelile Amen. haleluya okay ake ngwagcizelele lamavesi Hallelujah. haleluya Amen. awufunde Proverbs Isaiah 30 verse 6 etwa Uloma verse alishintshe aliguquki alida lithi ungakwenzi lokho Font Proverbs 30 verse 6 Daka 13 verse 6 lesihloko sithi emavi lahlakaniphile akaguqu
verse 6. Ungatendi lutho, ungengeti lutho etethembisweni takhe. Uma uke wangeta nje, uyakukuthethisa utholakale ungumuntu wemanga. Akwedwa la. Genesis 3, verse 3. That's what I'm talking about. Genesis 3, verse 3. Hallelujah. Amen. Bazalwane, kuye sokwe noma uhlanga kwani. Uyasokwe. Ungathinzi la. Touch not. Ufunde Ngaphandle kwesithelo sesihlahla lesisekhathini ensini, uNkulunkulu uthide, ningasidli isithelo sesihlahla lesisekhathini ensini. Ningasithinzi nekusithinza kuze ningafi. lalela. Lo verse 3. Verse lapha Genesis 2 verse 17. Bese kuba Genesis 3 verse 3. Uthi uNkulunkulu ungathi azange asho uNkulunkulu uthenza. Hallelujah. Lama verse athi is touch. So ni amtufunza kanjalo verse fundele prophet. Once you touch kusho Eva. Weva lo shona kama. Touch. Azange asho uNkulunkulu touch. Uthenge kuphela ungakwenzi. Lonke leBhayibheli. Lonke leBhayibheli mina ngifundzile. Ngifunde amaBhayibheli inqumo 120. Ngishusha kule verse. Suka bo. So ngakhuluma ungenzi ungakwenzi asephi ungakwenzi lokunakusho uNkulunkulu. Utakujazisa. Amen. Njalo kube namanga. Khuluma. Thina phi kodwa? Utaka 30 verse 6 Genesis. 30 verse 6. Ungengeti lutho etethembisweni takhe. Uma uke wengeta nje, uyakukuthethisa. Wangeta nje. Uyakukuthethisa. Utholakale ungumuntu wemanga. Somsukile. Hallelujah. Amen. Yimbi le Nkosi. Ngiyamtshela bazalwane, ngitshela mahala. Ngitshela nje baba. Ngikhuluma la Zulu nongikhuluma kanje. Hallelujah. Amen. Nami ungathini, ungathi njani? Ungakwenzi. Hallelujah. Deuteronomy 12 verse 32. Fund. Lelo test msoyithatha lula. Itestwa uNkulunkulu, ayitestwa uJesu, ayitestwa umuntu, ayitestwa ingilosi, ayitestwa itestwa uNkulunkulu qobo. Deuteronomy 12 verse 32. Qaphelani ukuthi niyakwenda konke lokho lenginiyala ngako. Ningengedi, ninganciphisi. Unganjani? Ungangeti. Futhi unganjani? Ungaphumuli. Yayi bithi asizijulile. Amen. Sikhuluma lula nje thina. Yeah. Khuluma noma ka? Awu nabanga. Mama shaka yashela qiniso. Hallelujah. Amen. Itest me. Hallelujah. Amen. We have to still not run the test. Hallelujah. Hallelujah. Uma tazama Hugo 12. Verse 1, 7. Or 4, 6, no, 7, 4. The test is strong now. The Bible. No, the Bible. Now I'm so glad it's open. Ungathathi mala, ungathathi kwamala.
kodwa ikonza ngqopha kodwa mthele kuyo wow tuma umshoni wango Chapter 12 verse 7 forth Wena simakathe utasilondoloda usivikele kulababi. verse 1 Verse 7 uthi Emavi asimakathe ade sici endlula isiliva lehlandisisiwe yahlanjululwa ngemlilo kasikhombisa. ha le verse othemba lona lithestiwe yebo labazana le test nothi unayo nothi nevesi abesogwena ngoba la kwathestwa le verse lakho 7 times no testwa le verse okay the verse Emavi asimakathe ade sici andlula isiliva lehlandisisiwe yahlanjululwa ngemlilo kasikhombisa. kangaka 7 times uma ufunda amanye amavesi kaZulu itakutshela ukuthi lo 7 uset ubhekiswe uAfrika hayi Afrika umhlaba wonke emhlabeni wonke uma ungumuntu cabangisisa ngoba wena utyala usesonweni utyala unesono utyala vele utestwe mbamba utestwe nale lizwi lenkosi utestwe ngoba awusuka madoda livesi kuyazulwini likaphansi emhlabeni bafika kumuntu kufanele alivivinye 7 times Singo amagijima nje impuku ngamatubane. Okay, Revelation sambulo. Mina test neke ufika nzawo. Kolom Sambulo. Chapter Sambulo 22 18-19. Sambulo 22:18-19 ufundeka kanje. Sihloko sakhona sithi siphetho. Mina Johane ngexwayisa wonke umuntu lowevako emavi alesiprofetho. Lese kule ncwadi ngithi nakukhona lowe ngeta lutho kuwo. uNkulunkulu uyakwengeta nakuye tinhlupheko letichaze kule ncwadi 19 Nakukhona lophumulako lamavi alesiprofetho lesikule ncwadi naNkulunkulu uyawuphumula sabelo sakhe esihlahleni sokuphila nasekhaya lelingcwele njengoba sekuchaziwe kule ncwadi Amen. The test is Isaiah 48, verse 9. Now the test of the thing. Now, Yeah. Isaiah 48 verse 9 sihloko sithi siprofetho ngetintfo letinsha now the test of verse 9 Kolom. Ngenxa yelibito lami ngiyawulephutisa lulaka lwami ngenxa yeludumo lwami ngiyawulibamba ngingalwehliseli kini kuze ngite nikucinzetele kuze ngingeti kucinzetele nize ngingeti ukunicetha Uma uvasikumayela siqhubeka senajona sibe testing yenziwa nguNkulunkulu qobo ungathi amazi ukhuluma ngeke nguNkulunkulu lo testabo Nginicolisisile noko hayi njengesiliva nginivivinyile ngemlilo wetinhlupheko utesta ngani kana ngifundo lo kukhona vuma
sakho. Kungavumi konke lokwentekako. Yoheni bo. Wena kusahlasinda. Nyantiwa umntu wakho lodale mina nawe. Akathumna ngawo. Hallelujah. Amen. Jeremiah 9. Utheswa uNkulunkulu lokudala umuntu. Sikambe manje nje lokubona ubani suka. Ona ntombazana. 9:3 Jeremiah 9 verse 3. Balolo tilimi tabo njengebutshoki. Emlonyeni wabo kuqanene. Benza futhi. Balola tilimi tabo Balola yini? Muphi? njengebutshoki. Akukho uNkulunkulu kule nto. Kuba Betele kudubula emanga. bathula yini? Benza njani? Abaphumeleli ngalo liqiniso. Abaphumeleli kule qe. Yabazalwane, ngiyamcelela ngegama lenkosi. Lenye verse eligilako la. Ungakwenzi. Kathani? Abaphumeleli ngalo liqiniso evela. Kathani? Besuka esoneni baye esonweni. Abanginaki nekunginaka. Kusho Simakatha. Angifuna kuhlala nalo verse lokugcina lenyanga. Ngoba ngiyabona emsini ngiyabona ukubuka ngawo. Amavesi aba 1, 2, 3. Yabazalwane. Just uqobo lwakhe. Ezulwini kuthathwa Jesu. Jesu wadalwa. Enkosi Ndosisi, enkosi yaProfeti. Antabo. Jesu wenta njani? Wadalwa. Ngifuna ukuphangisa la. Fuza Hebrew 2 verse 13-14. Nayi ngoleta Jesu. Utawa njani Jesu emhlabeni? Hallelujah. Yini katem Jesu emhlabeni. Khuluma. Hebrew 2. 2 verse 13-14. Hebrew 2 verse 13-14. Umvuli wendlela yensinziso sihloko 13. Uphinze athi ngiyawubeka lithemba lami kuNkulunkulu. Aphinze athi ngilapha mina nebantwana uNkulunkulu langiphe bona. Ngakho ke njengoba abantwana babantu naye ke Jesu waba ngumuntu njengabo. Kuze kuthi abhubhise sathane lonemandla etukwekufa. Uza kanjani? Abhubhise bani? Apapana ngemi. Ngawathatha phe manje kulala sathane. Ewathi ngoti. Uthi Jesu ulethwe emhlabeni, ulethelwe kokuthi bantu bonke. Benza njani? Atobhubhisa sathane. Asimbuka lo sathane. Awufunda lapha encwadini kaJohn 6 verse 40. Umbhubhisa njani? 6 verse 40. Funda. Sikhathi siyamfuqa lapha le. Test nakhona. Johannes 6 verse 40. Sabantu funda. Ngoba lokho lokuyintando yababe ukuthi bonke Okay, 6 verse 40. I 70. I thought, yeah, 70. Verse 70. 6, 70. Jesu waphendula wathi anginikhethanga naba 12 yini nini. Noko lomunye wenu ungusathane. Ho, Jesu khetha abapostoli bangaki?
ngubani utayithini ukhetha abapostoli bangaki 12 munye ngubani kunalo muntu okenyana la kimi uyabona bazalwane no angilungisele vesi inkosi inkosisi ufunda Korinte wesibili ufunda bani Korinte wesibili ufunda verse 12 ufunda bani 7 8 9 10 funda mulungisa le Satero. Korinte wesibili. Ai khona la ngila sekhona. Ashona ngikusinqo njalo. Batamsa umthetho wonke. Haleluya. Haleluya. Kathele kama futhi. Ita Korinte bani? 12. Sobe nuthi. Beningahle ngikukhunyetwe kakhulu ngenxa yetembulo letinyenti. Ngakho ke kwabekwa liyinyeva enyameni yami. Wafakani? Yenze nje. Leso si. Wafakani la? Yenze nje. Yena afakana. La umuntu. Okay, kubeka funda. Beningahle ngikukhunyetwe kakhulu ngenxa yetembulo letinyenti. Ngakho ke kwabekwa linyeva enyameni yami. Ingelozi yaSathane yangihlaba khona Lo fawulo felele. Ingelozi yaSathane. Uyambona lo felele? Wona poison, loya kahle ukumzalwane, ngamuzalwane, kuhlabile qhu. Kuhleli la khathi. Qhubeka. khona ngingetiti khukhumeta kakhulu. Oh, nale nkinga. Uyayibona nkinga? Ukuze ngingatokhukho. Nayo sayosesikoleti, yabona. Uthi ngakhuleka sigaba leso siba-3 ngicela ezulwini awukhiphe le nto yeJesu. Uthi Jesu ukathi nje kuthi. Wathi kunathi uyaphenya aphenyisisa wabathi hayi inkinga ngemi. Haleluya. Qedela verse. Wathi made kwaba ngemahlandla lamathathu nginxusa inkosi ukuthi ilisuse kimi. Kodwa inkosi yathi kimi, umusa wami ukwanele wena ngoba amandla ami abonakaliswa aphelele ebuthakathakeni. Asifuni thina lobuthakathaka. Iyasinimata le nto kholeni kwethu. Asikwati lokubeketela. Asikwati lokuncenga. Asikwati lokubekela phansi. Ngiyona nto kanye lesishayako. Ngiyona futhi esifeyisako. Ngiyona futhi esiya ngayo so. Qhubeka. Kathele, usuna lezwe utakuna Ngakho ke ngitawutigabatisa kakhulu ngebuthakathaka bami kuze phela emandla aKristu atawuhlala kimi. Ngenxa yaKristu ke ngiyeneliswa buthakathaka netinhlamba. Niyeneliswa. Abafundi abazana kumele abasifunda isikhala leso. Abafundi hlobo. Asafuna isikhathi bangishela ngaso.
Uthi hayi khona siyagana. Corinthians 2 verse 21. Ngifuna ngakho awuse konke lokhu ngiyakuthenda ngisiza ngaKristu. Kristu wangambulela uNkulunkulu bathi inyanga laKristu. Kunezifihlo zatingekho ndawo utathola la Kristu. Kodwa thina sithathe simthathe kabi lo Kristu. Wenta ngaza 45 Korinto 2 ngitheni kodwa 21 futhi Sibili Korinto 5 21 Kristu abenganasono uvale noma uNkulunkulu wamenda ukuthi abe sono ngenxa yethu. siyafeyila thina le test. uNkulunkulu udale Jesu angcwele angenasici angenalutho. Angijabulekela Noma uNkulunkulu wamenda ukuthi abe sono ngenxa yethu. wamenda uNkulunkulu wafana nani? Wamguqula kuba njani? Kuze kuthi ngaye semukeleke kuNkulunkulu ukuthi silungile. Silunge ngoba uNkulunkulu afune ukuthobeka. Alalele uyise, alalele i-order. Wasaka angcwele angenalutho. Kodwa ngenxa yalokho, awusuka madoda. Uyise wase uyamguqula. Uzaguqule abantu bonke babuyele kuNkulunkulu. Ayikho indlela ongayenza ngoba fanele uthobeke. Ulalele i-order. Leyo order itokhona guqula umuntu abuyele kuNkulunkulu. Verse 18. Kula sio verse 18. Kama tena tunaendelea MC. Mwanzo. Sasa tunashara nevisi. Noma 2 essential hapa. Krom. Ngikhuluma into lengazange ngizikhuluma ngumuntu, angizange abantu bayishumayela, ngiyothi uNkulunkulu angitshele mahala, kwamahala kubuye ezulwini kwente kanje. Haleluya. Uma ulandela Jesu kuthiwa hamba ngale ndlela Kristu lahambe. Lelinye lithi mlandela etinyathelweni. Lesithathu lithi hamba kanje. Haleluya. Funda kusoma 18 6 verse 18. 5 verse 18. Konke kuphuma kuNkulunkulu. konke kuphuma Leyo ubuyisana nathi ngaKristu. naye wenza njani sibuyisa abantu sibabuyisele kuNkulunkulu senze njengalo Jesu entile. Amen. Haleluya. Amen. Bazalwane. MC ngamuva la mkhonto. MC. Korinto 13. Shall Lesibani Korinto. Korinto 13 verse 3 na 4 na verse. Corinthians 13 verse Yes. 3 and 4. Iminyalo yokugcina sihloko. Njengoba nifuna isiqiniseko sokuthi Uma nifuna Kristu ukhuluma kini. Open the verse. Njengoba nifuna isiqiniseko Siqiniseko. Tosel. kuthi Kristu ukhuluma kimi. Yebo. Yena angeke aniphathe ngebuthakathaka. Ayana kanjani? Kodwa unamandla kimi. Awusuka madoda. Tosela. Ngoba wabethelwa ebuthakathakeni. Wabethelwa ebutha. Kodwa sewuphila ngemandla kaNkulunkulu. Lesi lethi inkungu yabazalwane. Haleluya. Amen. Lesi lethi inkungu yebanthu. Matthew 24, ngiyabuya kule verse emhlaba phansi. Matthew 24 verse 5. Ufuna kunaka nabuthakathaka. Matthew 24 verse 5. Ngoba abantu labanyeni
ngelibito lami bafike bathi nginguKristu